Ka first knockout football tournament balapan ya da ka Ribhoy Livestock Suppliers Association RBLSA. Kalakut no haka kalai tarik ujemang hamadan football umden haka jinga kun keni ladu hapdeng ka Sokhar Sports Club persya ya ka Umrang Sports Club. Haka ni ka jinga lekai final lawan ban pensngan da uba Mirrabons MLA uba pensngan shela President Ribhoy Livestock and Supplier Association uba Kerhai W Beda Kaset General Secretary Ribhoy Livestock Suppliers Association kiri orang ba nakathan umden bat kipaj ba nongkershan jong baro art haba pai pan syaka jinga kun ban yakni yakanam ladu jong kane ka Lumpung kabala long hapdeng ka Sokhar Sports Club persya ya ka Umrang Sports Club ka Sokhar Sports Club kala penliem ya ka Umrang Sports Club da ka lai la iwei bat ra sendon ya ka nam ladu ha kane ka Lumpung rengkat ka Busket Song Pisa arpo hajar tengka bat ka trofi. Nomor. Oh, good. Taruh rumah sedin. Rumah sedin. Hadin mutan bol. Bang. Nomor do. Aduh, keras bang. Hap. Nomor. Mas. Liar mat. Ya ni. Mas. Ya mas ya. Clear. Oi. Wow. Umrang. I feel it's three. Lapar. 50%. Yang hab udah lain. Tendok sih. Ada kucing. Jauh. Bina medam kok. Bahaban identify gitu kan, dari jingkir lang jong ka, di betul. Bandon lang di doktor, iban, ban kemit, ban injek, ban air keserkiat, ban pas. Nama begitu sibun di hukum kita, Kiba kita dayo ban eksamen, kita dayo ban tes, di poin sedio, di hat, di jongi, kamlong bersengan. Kata gitu sisa. Jadi ni suku ka intention lane gajing temu. Jong kene ka association rokolong banbu gai puriti ekteki ke baro. Marga tagalong ka bokongsan ban ngidon rengka batbi ban habat pila ban identify ban isru ban wat ikane gejaka ini tre rengka na benta gajing mentoy jong association bat gajing mentoy gajing songsengan jong dipat ba kinong bam ya gedok mesti ne gedok senyang ne kuwi gedok ibang ibu supply ibu out ibu gihat lani hati di dukan di berada di senong
itau kijungi ban gisno kemen subun nalor gini gikam giba pi judon bentang nagam taban kersan yela de ke kamai gaji bangin yaksat angin ke persai ke bekerdu kam kerdu jam akan ju ke por nagam taban penting kena bakayo ke hat kenya beja erti iso kemen berdon kemensim ban perlong ya kenika tournament nagam tagi pun samla kibi jong kene gadong berkatan di dunia kade gaji sisa bagi ijing dongkam ki madan empat nabiang than agan ne gadong berkatan di dunia cagi ni kibiang dingin skam suki inla ban pendi kena bagi di ijing dongkam ban penbaha ya ki madan beliau madan ki bahe bandong standard size inla beliau agan ne area berkadong di dunia ila persang suki kumha nongpo ila yo itu artificial turf nagum tadi player football kalau ada sanction kalau sedang train action nang ko umbuda bat kumju uru ka natural ground kam synthetic athletic track apo paham sim apo simsona paham sim itu kabadi nagum tadi athletics bat kiwi ki game ki badon kam ya kalau ada sanction ka turu menta hanumpo kiladon ingin baik maksa kumha umden lane sa mathan lane sopo area sopo pamauling bakler bapo ka provinsi ke juni ban baik mak na kumta kumno ban pendiang umden ke di ruwi ni gisintar kani ke di kamadan ka badon kam ban hab ban penbahai kani ban penhe ke kamdon chu galiti tendai ban penbahai kani kamadan kala don kam bat pangidang ilek kat bala ban wat ke di gisni ye kuwi pakamadan ka pakam he kabanlong banile football kabalong banile athletics semar bagi school kilabun hagin gidong bagi khan gi juni dibun ki school sports ke bagi belong game jula banio ya ki track ki bagiang la gade ka sispa mitar la gade ka 6000 ne ka 1000 bat temta ter nile kat bala banwat jilat kilenti batru ban penting kena ba kini madan ile kai kindon kade ge sisa ge keren jong kirang ba ke belai keren asmat bakum gi kun samla ge bi game day ban perli jimut atang ke football do gi bela kai football yele hi tang baga bakum san kalong ban phai khmat sikiwe du ki jing ile kai ngila persang ban ya kenduk na ka banta ke basketball ro bodi ruwi ka jing ile kai ka bagi khna gi ju interest ba haki school hangi ngila yo ek basket goal court lagde Saint Joseph lani anong klu ayat secondary school nang tangi dang ya keren bakas klub jong sen samlan jong chunong manipur ni penyo kamadan ka bakambiang nagiang jong pembet penyarap hiki penyo kamadan basketball ka babiang kapan long up to date kat kum gejuk ke pementa ke jinghe nang ka itu dibot ki bandai bagi fiber bakta tetler ban penslur ye ki kun samla di dugi batru nagabanta ka athletics rongasgo ban ai jingmut nagabanta jing kun samla kumulakran meneki atletik si kan julong bekbar bor tang haba kilong di school sport de Henry kadon kam hi banang penmi husu ya gi players habang idan ke atletik meet iban penlong de kinur ke association lane ki club nag banda ban penslur ya gi pun sam lagi Nagaliang association ngai ngene trophy beret bat ka pisang